Kan lingwile ye lwek mnotu mno bad bon kweli si bokwa wo. Chifu mshikan wakal mchete ye toto kande weg mbichindo ye. Chef mwensinga walwili kukuito mpili amboli. Kan lingwile ye bukutani. Kan lingwile bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Yubale tetela telu kwa bukutani. Vile lubuke vile ye. Bia zampungu na uvanga ye uvangli lwe uvangu toto ye. Lunangulu mbicha vabiku kwa ndilu kwa ye ye. Kali wile ya bukutani. Kali wile ya bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Yubale tetela telu kwa bukutani. Kaki mweke tiyoto butukule. Kaki mweke yoto butukule ye chibile mbiche lwa silbutando ye. Alwe mbivandi ama muchilwa njili kukele ye. Kali wile ya bukutani. Kali wile ya bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Yubale tetela telu kwa bukutani. Kaki mweke tiyoto butukule. Kaki mweke yoto butukule ye chibile mbiche lwa silbutando ye. Obe ivandi ama muchika chimba kukele ye. Kali wile ya bukutani. Kali wile ya bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Kaki mweke tiyoto butukula. Kaki mweke yoto butukula ye chibile mbiche lwa silbutando ye. Francis ivandi ama musize zikukele ye. Kali wile ya bukutani. Kali wile ya bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Yubale tetela telu kwa bukutani. Kaki mweke tiyoto butukula. Kaki mweke yoto butukula ye chibile mbiche lwa silbutando ye. Alfa ivandi ama muchisa manuku kele ye. Kali wile ya bukutani. Kali wile ya bukutani ye kibilo bangolo bangolo tepe. Yubale tetela telu kwa bukutani. Kaki mweke tiyoto butukula. Kaki mweke yoto butukula ye chibile mbiche lwa silbutando ye. Ya pasivandi ama muchitombo kukele ye. Kali wile ya bukutani. Depuis l'an 2000, vraiment qu'il y a pleuré mon mingi. Parce que la vannerie, vraiment, il y a trop d'avantages. Vraiment. Déjà, comme un métier qui a déjà avantage, il y a tout. Donc, vraiment, il y a des avantages. Je suis là pour dire que c'est grâce à ça, vraiment, tous les difficultés, vraiment, bien sûr, il y a des difficultés, mais vraiment que il y a un niveau que résoudre. Il y a des jours, je installe au moins 10 chaises. Il y a des jours. Mais si je me prépare déjà, attention. Si je déjà préparer bien mon tout, je monter. C'est moins 10 chaises. Je suis sur place. Il y a des commande. Comme il y a un niveau entre Angola et Congo. Donc, il y a une facilité il y a une commande. Bon, depuis ce que je mets comme tatou. Bon, moi, je me ça à 2500. Bon, il y a des liens. Il y a des jours, je me suis dit que je suis parce qu'il y a des gens qui ont potu potu, parfois il y a des gens qui ont potu. Bon, parfois je commande au niveau pote noir, je Félix Mouniaou. Parfois, on a dit la boîte le corps, je demande Félix Mouniaou. Donc, on a facilité tout. Le gouvernement, si allait soutenir l'union sur les artistes, ça allait tout mettre ma boca, en tout cas c'est même ça. Si allait lancer même après pour mon crédit, il allait lancer pour mon crédit, bon, mais évoluer les questions les bêtes. Mais il va enlever en public, la police là, voyez qui. Kaki mweke tiyoto butukule. Kaki mweke yoto butukule ye. Bilembe chelo asili butando ye. Mapa kuivandi ama musu yubi kukele ye. Kali mwile ya bututani.
tiyo to butukule Mama kumuna ni tutakange Mama Sorel. Mama Sorel. Dala kwa kote bakina. Ngina sadaka yiki. Nakacha saksaka ngungi misala yiki nakacha. Musa sibono. Kakimweka yete butukule ye chibile mbiche lwa silu butandu ye Kasra ivandi ama muchitu takukele ye Kali mwile ya bututandu ye Kali mwile ya bututandu ye Kilo bamulu bamulu kakimweke tiyo to butukule kakimweke yete butukule ye chibile mbiche lwa silu butandu ye Flora ivandi ama muchitu takukele ye Kali mwile ya bututandu ye Kali mwile ya bututandu ye Kilo bamulu bamulu Mukanda mukafukwilwa fa bakafina mpampa kanton shindilu awumisa untungu chibuchina chimaka Papa sebet nanzasia wa imbe keli tila kutal pasi ya walimaza tel kia wakisifa yako funa dibulu kwa mazikeli doni yini kena bet pasi na mabula ngwa yake na kubelisa betu bayekaka mvumu bakulema samka maza mabula bakuzabi kwanda bimyo basalaka me bapompe na beta oyikeli chamba yake nzasi ikeli tous kumave na beta basote kinzila mtoto ya kuenda na beta oyikeli samkusingi binkuma ben kumingi na chimput kudal kana kumingi na tifyot kungo yuntu kukalwinga bitanu awumi chitu chinumbu tabli chisaga mukongo nkashimungo yichun mema ukumbulia atake zaka na mfasisi mutolu chimchikanga bolo ambanu kufolu kwa kichuluka luluwesi na ukum Ato woke zakana mwan ben mbelo umvunda fuluva luanda luchivala na unkwendo woke zakana mwan ben yenzi veke idi fafandi biami tisel chimbusi lubosi lumbusi uyetombo ntelabu nkuyendu bako yishili wiliau yobli nanga mpeli wawu na wakofundili kuchivunda chinkasu chifundu bukishansi fa ukakombikili mwana andike mbambuka veke aisambu ali amdibinganga awuwu chikwimina uyimini mbambuka langu mwana cheti mwana bakala na unkwendo woke zakama mene mbomo mbambuka umfunda nande wachi chibila Pambuka ayimunu mani nchamulu ayimuyala muyala wow chetamulu wangu kambeli nena chibasi mienji mauvu tulumbembe selili fukwilwe kwilu wakwenda buntomo mbembe selili Matuti Georges Blaise le grand producteur de l'Ouak le monde yumukuwe yapatam jukalo chimeng mukulbileshie tamulu wangu tovutuna mbembe selili fukuilishe likwe tamulu wangu tovutuna mbembe selili fukuilishe likwe tamuka ye tovutuna mbembe selili fukuilishe likwe tamuka ye tovutuna mbembe selili fukuilishe likwe Makoso tovutuna mbembe selili fukuilishe likwe le boss Makaya kuchimbamba jomukubileshi kungo yuntue Laurence Pangu la sage banbuluak lumonyo bileshi biluak lumonyo bafumu kungo yuntu boboy bakaleshi bisabu yao bibo ninginyang ane wakumboto la koko fana leta meyoyo Boris Bondo kuna ane wakumboto Afungu Anselmo Kunjeno Emar Chumbamuka Kulo kwe Ane
fana leta meyoyo. Chimbila Philippe. Non, ça me fait un grand plaisir parce que dès que là je reviens de Canada, j'ai marqué un arrêt ici là spécialement pour manger ce qui est du bio, ce qui est naturel. Pour moi, ça me réjouit. Si j'ai l'habitude, quand je fais la route, j'arrive ici là, je marque régulièrement un arrêt ici. Ce qui fait qu'on se retrouve ici là, c'est parce que je vois pas mal de Congolais ici, on se retrouve, on crée des relations, des connaissances. Oui, donc c'est le Maboko le mange avec le manioc, ce qui est du bio. Ce qui est naturel quand même. Je demande à toute la population monténégrine congolaise de venir découvrir ce qui est naturel ici là. Ici on fait des bons maboké, vous mangez à l'aise, il y a du lait frais, vraiment qu'ils viennent découvrir aussi. Et que si la voix bien, faut michune que tika la parce que soupe ana goût. Toi la nande soupe wana. Parce que soupe na bango kitoko, mais malgré akamboki. Kubane. Chimbakala Elizabeth Kunjeno. Kotulubane. Shebo kangolu solo njemba usiale yoyo. If moro Kunjeno bekulo kwe. Alain Bungolo, vous savez pas que tu dois dire. Ayuba yakwe. Iboye kamba tati mama boya kalele tenyongome. Tous à la frontière sentiment 3, tout le monde chaîne nabiso capital. Et le resimbi pointe noire de yango yoko motu MCR biloko nabiso. Yango la to côté de l'occasion. Tu peux suivre tous les journalistes mbote. Tu peux suivre les MCR mbote, les ponto tout mbote belé. Moi je m'appelle Papa Dango, le mec qui fait du Congo, Bouzoba Congo. Yango la Papa Tyson parle le Bamako. Moi, je m'appelle Papa Tyson, Nabola Goldberg, cette fois na rêve, mais avise en Akimaka. Mais na pesina nous, honorable PDG François Ndouna, les faits, moto, fire, et qui ne recherche pour RMTV, RMC, RTV, et Zala. C'est tata Papa Tyson, donc Mingoloba. Et ça a été. Et puis c'est un chaussure. Tu peux si le papa Sobanza. Moi je connais parler la lingala, moi je parle seulement les chinois. Chicha wanchani, wanchani oh. Amuti chamani chani oh da hai. Ata boum. Atiu. Bon, merci. Ça c'est la voix de Papa Jonker, Kanda ministre des Affaires inutiles. La PCI MCR TV. Dans un week-end na frontière parce que bato bazonyonga baomitungisa ma MCR TV eza na Pointe Noire Chambanjasi Kotimadef Dolisi Nkai Boissa Lutete Madingu Oyo Brazzaville Tina Weso Tina même na Ifondo même les Sanga na Makwa bato batelaka MCR TV donc merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Lendumba Molasso. Oh, mon papa a fait Papa Jonker. Ah, ça c'est ma femme.
basi la witi bana la witi mama kitoko bolela ki oh pona nini matricule zo de kate pona nini te esalinga susi na pasi papa na regrette na mwasi kitoko meswene sanga kangai yelo lelinga na kola nzembo yana ibangai oya ibanga mada la sauce Michel Pinto, Maison Blanche. Chichano Fumuchilonje, Alex Mapako, Maku Zenze Mukomini Tisafo. Iboye Kambatati Mama Waya Kalele Tenyongome.